Karbi anglong YouTuber committee atumpen difuru semson singing ti chikimo mir birelong karli tang sumila rong hang piaphan kachikimo sai kideng Sumila rong hang piaphan apran karmodalong adai kido tomphan sodak akang sai pinangji usuka Moromi Enterprise atum sai ki claim kasai oi puthak kiasi atum ningkang samse kachapaklang Kardom, Karbi Prime Time along pen nili rosing ja indicator pi non bertang ton pen arjuik tha. Karbi anglong YouTuber committee KAY say hin pen patir pi ponsi jang mini phaing koi retrokarni difuru semson sing ingti chiki moimir birelong karlitang sumila ronghang pe phan kachiki mosai kipedupon. Ongdung ke thekere atum chitong dunsi karlitang sumila ronghang pia phan ahok perakang sai kilong jia phan kachithan kachimu padupon. Ahok perakang sai long litik tak milur amide pamer long nang ni lapen adai kidobe katuma phan capital punishment mate kok that pinang ji pusi ke hang pedupon. Ilitum phanang ke claim la sila so puthak si pinin ilitum ladak YouTubers tum an pitching room si ilitum labang so puthak ning duk chepaklang lo lapen milur tai pon lo la si la so aput hagilitum labang so asai lang no ke claim aphan ilitum adai reng sitame ilitum kang saya hoka kang sai ilitum ke palong ji phan sin kadok kawe sitame sokar bidoan lapen akapre khaidoan sitame ilitum munit pu aning do pen ilitum kadok kawe ta hong nang chon si ilitum labang so aput hagilitum che song nang po lapen hola ke choklem vek asai lang no choklem atum phan sitame ilitum apran sitame en dep anang po silitum sarkar phan sitami lapen law and order tum phan sitami litum tuning ripon lo Anparta social media lapen news channel along khayang bong charbo mi melam thematic comments ki pike chokche lapen Barun Gupta pu amunit Karbi lapen boro akhai phan jumi juno ki jong pona puthak APHLC spokesperson angtong tipen pinrempon hala bang so amunit tum lapu an aning ang thin ka ve itum arta ka ve pin amua phala pu an achi nek ka holo pen pithi lora pot ili tumta la ke dokrim nang ne sangkrim nang ne hala bang so mundit la puso so aphan jel ke beng chotkali hala tum phan kok khat pi det si pithi lot an si ili tum ining sampo la pen an parta me ili tum la karlitang sumilar hang pia son thot ke phophe je phan ili tum amumara tum hat hoya jo ke do bang hem ke do chongda duna tum ana phan sami il tum puthot rong rup ar luka chiban thujia phan si tum ke claim nang po la si bring our child home pu isi la bang so ke hang kataram pen si il tum mithang asumar phan ha mithang a hem ri long cheban thunang ko po la pen la tum phan cheban det pen tame ki judlo kang ton la puta kalilang la tum phan cheban dera phisi tame hala tum phan dake luka charli abar se da ke nang sot apot si il tum ke hala tum phanta kupuson si kapachali longi ma hala bang so phanta itum dak jakong ge do tum phan ke tum la bang ke ecp pe dosi lokachali abar sa ke dobek nang po puta itum ecp pa do nang kokpo la penan parsa me non che theklong loi litum me thang dak inglong aso phan la puan ka chenek ka holo dak inglong along ri long sitame dak la state ang deng along apherang ki tum la pen ha national det piang kang long apherang ki tum ilitum alam rdna pin ilitum lapuan ke hang kataram ta alang litum amek anu nang sidende la si hala puson itum chinina po ilitum phan lapuan ang kelang rem do itum hanang kelang plot do la si ilitum ta an so se chepe thek chepe nang an so se jakong chepe do nang an si itum phan lang litum amana pithek po la bang itum chichini nang po la pen ilitum obekimi tum do ana phanta me sike chuning ri bangala hlo aphong tin ituma khelong la puson itum ining thin sek la puson alam thenang klang lo alam kinang klang lo itum kisung ke boy alam nang klang lo pulutang te itum kadok ka beta doklip nang de isi ke chi bek ning ilitum ka che song le kang ton lo pulutang te itum kereng da kang ton lo pu bang thek re setum kaning yet la si itum kisung ke pho ki duk ke boy long anstame ason tin lo ta isi ke chi bi ning isi chi bi bete itum ke ki jut lo aposi pinidak itum dala bang so milu ka yang deng pen ke la lo tu ching ning bang ke ilitum amua phala pon ka chenek ke holo pot phala bang so munit abor thakur prokash bor thakur pen asup ponai moni bor thakur tum phan bang ke la ke kok that pi si apran ar mud det an si tum ke sang nang po la pen itum asumar man hem che pon lap si lokachari awar sai ke pi bek nang po pe thek pe ri pek nang po la lo tu ching ning
Sumila rong hang pia phan apran karmura long adai kido tuma phan soda ka kangsai pinangjipura usuka songpen jangmini phain koira trokarni noga superintendent police phan pinpura loki pajerdama birta pherangki rustom tok bipen birta nangpale Roha long kidam tang jang mini phain koira hiniani ni jang karbiang long kudam rong hang arong amikar sarthi rong hang lapen basa pikropiatum ningkan krihini arta asupi sumila rong hang pia phan ahem ka chubi ponatum mi kaisi apran endelo Lasi, laso puthak kang tuiweng ang deng Qatar lipadosi adai kidowe katuma phan Schedule Caste and Schedule Tribe Prevention of Atrocities Act 1989 arona tingpen sodak pen kang sai padowek nang jipo kemang padosi pini usuka tiripiamai pen Noga District Superintendent of Police arideng pinpura lo pajerda Pinpura lo kapajerda mahut usuka tiripiamai me phu bibison teron lapen kongchun bang jintu hazarika pen chenglok ongdung usuka songja tum chitongdun tang April 22 ni rohalo sumila rohang pia phan apana putte lo sila bangso puthak high level inquiry doni mate kangtu wing ang deng Qatar lipadoni lapen labangso along adai ke dovek atuma phan sodak pen kangsai donai pola bangso kemang padopon sipini Nogong District Superintendent of Police mate SP phan ni tumin pen memorandum pajit ponlo West Karbi anglong inglong aren malom kyong dung PMGSY atuwar ki Moromi Enterprise atum si kiklem bangso Moromi Enterprise atum sai kiklem akrong tin atuwar along tak kimi senji phan KSA tumpen chisong dun nang wer ki rat thek progalam lo Non hejong kiklem pon Meghala border akungkung tapat lang kiroi lang hempi kachileng PMGSY atuwar lithota akele kiklem kasai oy puthak KSA tumpen humri damsi chokchi pura ningduk chapaklang aphong rat atum kachun ridun sai kiklem paminang ji puki pudun ke lamarekre Lasi Moromi Enterprise phan asonson ki department asai khitum arsik jit pen ki pupa sonang ji pusi prosonto inti organizing secretary KSA Hamren regional committee pen pherangki ang no ningjepon Hamren rong sopi pen pherangki hundor kropen nang kilo berta labangso atowar kabunai afrang pe nabang isi ini kontroversi du pulo labangso long si tami ladak ritum local representative non kedubom MLA candidate lapen ke existing mansing rong pis tami mansing rong pia ke hai sami dak bang lo lapen abang ke law and order tum kadu ka be chera pe chiri pensil non bang ke lapu bonai pon lo lasi non ka bonai bom atowar long bang ke insam jin ben selang tu bonai bom lo si tami alang litum la Moromi Enterprise atum ke claim atowar kaciplang bang la pulo ladak quality pu bang ke nohok ta vedelo towar kimimi kang ar penceng lok adang kithe kibi kado ka ven dak chok lim bu bang mas sap ta vedelo asinil tum karbilo charli asong bena bang ke latuson atowar nang ka bonai bang ke nil tum bang ke kroy kre athia bang ke kupi boloma non jitu non ke do bom BJP सरकार परिवर्तन आथिम्स के एनपेन रोंग अटोक अन्नो तमे तोवार पिलो लासिला सो तोवार किपि जितु नन के दोमा सरकार खान निलितुम तमे चोरो बन्स तमे लासो लोंग बांग dak इतुम कार बिलो चार्ली असोंग पेन बांगे चेक्रोय दुन थेक थे लापेना बांगे जितु dak काम ना क्लेम Moromi Enterprise असतुम बांग Moromi Enterprise akam ki claim ke ladak tapat lang hempi atau wade like meme kalilo along sta minutum car bilo charli asong ben complain dunulu sita me piniar nian sita me alang tum lason atau war si nang claim bo lapena bangke ladak towar kahe no towar kisuman kewak antum theklong lo ladak sta me local atum hansi alang litum dak contractor manager atum bangke koy lasi laso alam bangke therak me itum karbian ara tum towar nang ki pipu kache hok nitum labangso towar mesen pen nang pipo pun ning ke thia long si nitum towar nang kapahay no dun po akoy anda intum hanang pilang lasi this is a very shameful labangke tum ning duk pik lasi labuson atowar nangki pi made labuson aksai nangki claim Moromi Enterprise lapen ladak kido manager atum aphan bangke authority atum so dak pen action enai pusin litum kar bilu charli aso non malam so por phan beta mong ton ponsana Choral pok chukor jin dan nang na igar koy bong manay bang sarak thane pok chukor ong ko pipo no bong pipo lote igar koy ni pok chukor elo ti men do nang nam bidam thane chicha kon elo ajo porto lo ke bong
pharmacy jingkir la pubunan ke dam lang no hi ki long bang puji min ni pokchokor do wai nang pidun tha Ladakh Tok 24/7 open pu zero anteng puduman Nanglitum Ajat Apor Lapen Ajat Arni Lewang Sitame Nilitum Alon Medical Store ke 24/7 Ingpu Ponlo Lahan lo Alon Medical Store Icheng si Karbiang Bongpen Kang Pucheng Pharmacy Labang so pharmacy rake 24/7 Ingpu Lapen Ajat Adawai le nang jisita Ladakh long ponikji Lapen kilong le Adawai nangli order pikang lote Prapjin pen long ponikji Lasi Difu Medical College and Hospital opposite Alon Medical Store along nangli tumtame humring non Anso se kachini jiaphan aber kipia number along humrik tami Kona kulat si mithang Karbi pinding sumpot ang pompin kilong at po Nanglitum lapuson ke matha kisung doma Jong si do plote matha nang ni Nanglitum humrik non pinding sumpot akuda dalong Bangso akudat long nanglitum Karbi pinding sumpot Pekok, Pini, Wampok, Chipan, Choi Hongthor, Karbi Teum, Lake Paikom, Jamburong, Pohum, Karbi Purse, Jamburong So, Karbi Brospin, Karbi Beg, Lapin Gamsai Visitami Long Etpo Lapin Bangso akudat nanglitum Anidang le humrizita Inpuikji Lasi Prabjin pen humrik non Pinding sumpot akulat Difu Luru Langso Daily Market opposite Drangsena Sapu Auditorium Holalong Lapin nanglitum ka order jiapan La aber kipia number long humrik non Dihina Mopip Puthor Birtala Mangthulo Karbi Anglong Harghat Sub Division Arlo Porukhalong Bhomkurajo Malom Ningkan Phokebra Pli Arta Inud Asarbura Pli Angdeng Kacharli Aklim Supia Phan Meklang Noasai Kiklem Abirta Kang Dangpen Suarlo Phan Raikom Avi Pinlo Puki Klang Daklilo Sarpi Punon, Sarpi Mar Punon, Hemaripi Punon, Arlo Suso Maraphan Kilang Jeep, Kilang Plot, Kilang Rem, Kachenek, Lapen Kaholo Asai, Non Ke Ang Lit Olo. Nauga District Rohalong Inud Aklim Supiapan, Mi Ki Kaipen Afran Karmodalam Ki Kangsai Pangching Chiaprang, Haragat Subdivision Arlo Parukhalong, Jang Mini Phaing Ko Raphoaju Inud Ningkan Phokebra Priasa Bura Pri, Angdeng Kacharli Pri Kiplong Artao Supiapan, Meglang Noasai Kiklem Aberta Kang Dangpen, Hampangalong Kahenotomon Zapthulo. Motilal Puamen Inud Asarbura Lasoa Supiapan, Meglang no asai ki claim theklong si rongasor chikomdon Meglang nu kachoma tha asar buraphan RGP nebdun cheksi prokha long jehon apule sari deng hodai koklo dogmuka thana long lamhoi PC laso asai kachoma tha asar buraphan ingsai pathinat nangchi pusi prokha soarlo amaya tumpen ke hangpado bukole ape nili tuma pherangki raju kathar pe na kilo beta doza tumai le mai dilai ese beya kam kori করিনে কে তারপর আর মায়ে মাপিলে কে আর দরজাটো খুলি মই ঘৰলৈ গ'লোঁ মায়ে মাৰিলে তাৰপিছত ৰাতিপুৱাহে কথাটো কৈছোঁ অঁ মা কথাই এনেকৈ এয়া বেয়া কাম কৰিলেকে তাৰপিছত চবৰ ৰাইজৰ মানুহকো কৈছোঁ তাৰপিছত কৰিলেকে আৰু তাৰপিছত কাকাক মাৰিলেকে তাৰপিছত আৰু কাহে জেললৈ আহিল তাৰপিছত এইটো যোৱাকালি প্ৰথমতে জবানবন্দী ছোৱালীয়ে তেখেতৰ আগতে সম্পূৰ্ণ কথা কৈছে আৰু তেখেতেও আমাৰ আগত স্বীকাৰ কৰিছে হয় বুলি তেতিয়া আমাক কৈছে ছোৱালীজনী মোক গতাই দিয়ক মোকে দি দিয়ক ছোৱালীজনী তো এই 60 বছৰ 65 বছৰ মানুহজনৰ লগত এই 12 বছৰ ছোৱালীজনী দিব পাৰে নেকি এইটো কেনেকুৱা ধৰণৰ যুক্তি কথা তেওঁ ইমানখিনি নিৰ্যাতন কৰাৰ পাছত আৰু কোনখন মুখেৰে আমাক এইখিনি কথা কৈছে সেয়েহে আমি মানে সকলোৱে মিলি তেওঁক পুলিচৰ হাতত গতাই দিলোঁ নিজে স্বীকাৰ কৰিছে আমাৰ আগত নিজে স্বীকাৰ কৰিছে অঁ হয় বুলি তাতে ভয় কৰিছে আমি চব মানুহখিনি আহিল যে তেখেতে মানে অলপ ভয় খোৱা নিচিনা হ'ল শাস্তি মানে আমি এনেকুৱা শাস্তি বিচাৰোঁ মানে বহুত শাস্তি মানে পাব লাগে এনেকুৱা শাস্তি পাব লাগে যাতে দ্বিতীয় এজনে যাতে এনেকুৱা কাম কৰিবলৈ যাতে অলপমান তেওঁ মানে যাতে কৰিবলৈ ভয় কৰে কিয় কৈছোঁ আমাৰ এইটো কেছেই নহয় অত এই আমাৰ নাবালিকা ধৰ্ষণ হত্যা নিৰ্যাতন লগতে মানে মৃত্যু পৰ্যন্ত হৈছে কত মৃত্যু হৈছে তেনেকৈ সৰু সৰু ছোৱালীক ধৰ্ষণ কৰি পেলাই মৃত্যু কৰি জ্বলাই দিছে আজি কেইদিনৰ কেছ প্ৰেগনেণ্ট কৰি পেলাই গতিকে আমি এইটো কোনো পধ্যেই তেখেতৰ হেৰিহঁত আমি নিবিচাৰোঁ তেখেতে কঠোৰতকৈ কঠোৰ শাস্তি পাব লাগে আৰু এনেকুৱা ধৰণৰ যি অপকৰ্ম যোনে কৰে প্ৰতিজন মানুহকে যাতে এনেকুৱা শাস্তি দিব লাগে যি শাস্তিত মানে দেখি আনে যাতে কৰিবলৈ ভয় খায়
বিচাৰোঁ আৰু তেওঁ এৰি দিব নালাগে আৰু সেইটোৱে আৰু তেখেতে শাস্তি পোৱাটো বিচাৰে সেইটোৱে শাস্তি পোৱাটোৱে বিচাৰোঁ আমি ইমান সৰু ছোৱালী দুখীয়া ঘৰ ছোৱালী ঘৰ দুৱাৰ মানে ভাঙা চিঙা গতিকে ধৰ তেওঁৰ মাকেও সেই হাজিৰা কৰিহে ভাত খায় এতিয়া ল'ৰা ছোৱালীক চব সময়তে চাই থাকিবতো নোৱাৰে না এতিয়া কাম কৰিবইতো লাগিব ল'ৰা ছোৱালীকেইটাক ভাত খুৱাবতো লাগিব মাকে নাম কি আছিল মতিলাল কৰোঁ গতিকে শাস্তি পোৱাটোহে আমি বিচাৰোঁ আৰু গতিকে আমি বিচাৰোঁ এই নাবালিকা ছোৱালীজনীক ইমান অত্যাচাৰ কৰি ধৰ্ষণ কৰিছে গতিকে আমি উচিত ন্যায়টো বিচাৰোঁ আৰু আমি এতিয়া তেওঁৰ নামত এজাহাৰ এখন দিয়া হৈছে গতিকে আমাক উচিত ন্যায়টো দিব লাগে West Karbi Anglong Athari Amos Ingti non hejong ang tekiklang MBBS asatlang Tejpur Medical College pen second rank peng chipaun dun pusi nili tumalong bertanang pali West Karbi Anglong baithalang so habar rongagora rongmikar Watson Ingti lapen Rajani Hansipia supo Amos Ingti Tejpur Medical College pen MBBS asatlang second rank lapen Assam Mangkang rank 22 pen chipaun si Karbi Anglong lapen West Karbi Anglong Jasemet Karbi Hampangaphan bertakimi bajar halapu hunmili rong parpi pu inut asamita Borpeta Fakhruddin Ahmed Medical College pen MBBS satlang ki un abirta longpontu Karbi prime time kila pansi kang tonpegla domi thagmi gorwang tour